Evo, danas imamo priliku da prisustvujete demo test vožnji pod nazivom Zontes Detour Bosna. Riječ je o jednoj manifestaciji gdje ćemo imati priliku da ljudi iz Sarajeva i oko Sarajeva testiraju modele Zontes. To je jedan novi kineski brend koji je došao na naše tržište. Imat ćemo priliku danas testirati različite modele od tog brenda. Zahvaljujem se svim ljudima koji su došli u Autocentar Italije i Sarajevo da probaju ove modele i da ih testiraju. Ovi modeli ubrzo dolaze kod nas na lager, mi već imamo u ponudi. Nakon ove demo ture, demo vožnje nam dolazi na lager, tako da će imati priliku svi da uživo i vide i kupe.